Hujik ahanbada maruiba pau. Thao asi loiba naibana solar energy de mieng thamagi tangai phadab leri haina Governor Dr. Nazma Heptullah na phongdokre. CBI की SIT ना पायरिबा फेक एनकाउंटर केस निफु निपाल नमित 15 की मनुंग दे FIR पानब सुप्रीम कोर्ट ना खंगन खरे मपाल लेबा की टीम अहुम न सरुक यादुना हयेंदगी अहुम सुबह स्टेटहुड इंटरनेशनल वुमेन्स पोलो टूर्नामेंट मपाल कांगजिबुग हौगोलगनी खुरुमजरी मेंग ताबिर सुंबुतराम नोकसरी हौजिक मपुंग पाव Thao asi loiba naibana solar energy da mieng thambagi tangai fadaba lei haina Manipuri Governor Dr. Nazma Heptullah na phongdokre wafam asing asi Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India gi mieng makhada Public Sector Oil and Gas Companies na Manipur State amadi Petroleum Conservation Research Association ga puna khusam naduna saksam lisngani tara Nepal hogdopui thoramda phongdokibani Tama chumna pangthok thoramasi hogdopui thoramda Commerce and Industries ki Principal Secretary Wi-Fi Consumer Affairs ki Commissioner K Radha Kumar amadi State Level Coordinator Manipur SI Singh Susarga ki Governor Makhatana India si chada kullom thau gas amadi energy fangbana ate lewak tagi darkar leba sing lori masin lewak ki sel tu mehena charging tohonba maram oiri Nomonomi gari masing hangalakpana thau sinami sangso adumak hangalukli maram masina punumaksi yenglaga huziki matamda solar energy yamnamak darkar oire haiki Nakalamoromda oil and gas kanjab topgi hainabi thamsi thama chupna pangthok liba sanrakshan khyamata mahasop saksam disgani tara Nepal campaign asidigi hauribasi yamna kanabo igani haiki More and more could also be encouraged to use public transport in our country where there is overwhelming number of vehicles. Such self-discipline in domestic sector using only high efficiency ISI approved gas or kerosene stoves using pressure cooker to cook faster and safe fuel. Tungda campaign asigi saru amoina pangthokiba district level quiz competition gi best performance award yenthoki loinana mahirui singoiba walk rally amasu governor lamthaki Manipur thokiba fake encounter lising machangwa phuni thogi manungda CBI gi SIT na paireba case nipu Nepal gi mathakta numit 15 gi manungda FIR panbaga loinana February kunipal phomnungda charge sit thangan aba Supreme Court na khangan kre extrajudicial execution victim family association ivamna Supreme Court ta fact encounter ga mari lena thangal ka case ki hearing Justice Mother Lukur amasung Justice UU Lalit court ngasi hearing sataki mamangi hearing da SIT asibulusungni ba DIG masama court laktuna investigation gi hauze hauze le film khangana ba court na khang kibe matungina DIG masama ngasi court karaki DIG Sarat Agarwal na kota hauzik fawig oina case tara nithogi mathakta FIR pale wala horiba case ngadugi mathakta pre-investigation chatari haiki DIG ofum aduda court na CBI ki SIT da pre-investigation taunaba haikibelaite hana mari lainaba mamangi court ki warep singda case nipu Nepal si state police ki maike digi ahenba force nakibelai haina order takib maramna makhogi mathakta FIR pangadabani haina CBI de khan ki loinen case asigi mathangi hearing February Tarani thoida pangthok na belem naki ngasigi hearing da petitioner mai da Human Rights Network ki chief Colin Bakaloina na Sriji Bhavsar Atul Bharti amdi case asigi petitioner number 2 oriba Human Rights Alert ki executive director Bablu Loitong Bamsu Sarwyaki CBI की SIT सिनरगा थिजलू FIR पालू चार्ज शीट सेमो मदुगी चार्ज शीट सबमिट तौ हेदना हाइबनी लाइब थीबदी नहान डिसेंबर की तारीख 19 तौगदबनी तौदबदगी CBI की SIT की लीड तौरीब DIG अगरवाल तौरगा कईदौबगी तौद्रीनो कईदौबगी सोंथरीनो मसी याम थूना अखोई तौब दरकार ओय हेदना DIG दु कोर्ट पुखलगा कोर्ट नंबर 4 दा जस्टिस लुकुर अमदी जस्टिस ललित अनीमकना ताकिब हियरिंग नी अदुगा मथंगी लाकलेबा तांग फेब्रुआरी के तांग 23 दा अमुक हन्ना मसीगी मखा ताव हियरिंग अदु तौगनी हाइबगी ऑर्डर दु पीखरे पौदम जरी बसी श्याम रोजेस ISTV न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट प्रेस क्लब
Ngarang numidang pung tara makhairom tabada Kaksing Police Station manung chan leba Imphal More lambi gi Kakpokpi Power Substation mapada Maruti Swift car registration number MN06LA0469 thomadagin pam sama sire chenaba gari khangla faw matam chana driver faw ngamde haiduna miyamna irang horokpadi Kaksingda police amadi miyang marakta sauna muknakre irang laksana horamda police na tear gas kapkre Laikidabana pamasada gumaming kumuksam jet di sahi taran pal apopa mangi Kaksing moirang them laikai digini ngarang numidang amanaba amaga gari macha thauraga kurau pokpida chatlu halakpada makoina thorpa gari yadabadagi illaga khongna chatlinga da Imphal ge Chandel tamna lakpa car aduna thomadi khudakta laikidabani Tawdadu cheneba car adudi lambi gi nakal da yungsinu lermade police lokakre adubu gari adu thorpa miyo adudi housing power fadan lai haibadagi khoisaung nar miyamna irang horakibani khoisaung miyam adu Kaksing Mapada Kaksing Sunu Lambi Thingzinki, Police Mike di Senaba Sing Fana Honari Hana Miam the Tazo Piki Adumapu Chap Chava Tavuk Lokati Haina, Irang Horpoti Police and Control Donaba Tear Gas Kaf Kivani. Ngarang Midang Pungtara, Hela Fawa Police of Sumiang Marta Muknaba, Laiki, Taudotu the Mioka Sopa Nanki, Kara Amana, Police na Fazin Kre, Police Gari Singsu Akaito Yauki, Taudok Topamda, Deputy Commissioner Kaksing. Nailen Thang Telian Laktuni Sinki Lunangarang Numidang Digi Horga Kaksing Municipal Council na kon mafam singda CRP Sigi Dhara Chamani Fu Marigi Makada Ating Batangkre Social Welfare Department ahal orebasing piba all as pension mo maril tadre chahi chama helabin pi ama pension piram daba Senapati District Tengnare Hiram Sidakana report ama Aina hojik leiraba mafam se Senapati District ki Phaibung Khuno haraga khangnaba adungba pamai jati na khundaba khulladuni hairiba khullasi maramdagi awang nongpokta kilometer 53 rom changaga leiba apunma misingna lisinga majama rom leiba khullamani Hena puning chingsingai oiribadi khullasida leibi saniro pamai kobi chahi cham helbi nupi ama state ki old age pension pibi dabada natana Indira Gandhi National Widow Scheme gi khudong chaba phang Manungda Junior High School ama thambiba Primary Health Center ama lingkhat pasu amane is daso pamaina awada passing asi mention biu haina mari leinaba sing puning chingsilagdi 60 years thoklaga all pencil pigane haiba asida hauze phauba masisu suina pidaduna adum lere adana madu gimatang dasu government na yembirabadi yamna tagajagni aduna education gi matam dasu hauze phauba asi UGB school khakta laibne aikoina lere tamge harabasu Imphal da Senapati da chapa asi khudong cha da banina yariba makhai asi upgraded tabiraga junior high school gumba thambirabadi yamna thagajagani haina aina phongdok chare hairiba khulase ngasi phawa Manipur gi kachin koya thungna chatle hairiba media person singa ngasi phabu yodri ngasi laiba electronic media gi team masina khulase da lakba ahan ma thodo amasu oiri
ISTV News की दमक पाउदम जरीबा रिचार्ड रंजन फाइबुंग खुनौ सेनापति डिस्ट्रिक्ट रिम्स के हौजिंग लेरिबा खुसु खुलाई सिंग मतंग वचुना बोंग थंबिनबा मणिपुर की गवर्नर ना डोनर मिनिस्ट्री दा पुनिंग सिंग सिंग खरहारी वाफम सिंग असि रिम्स की रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट के अनोबा डिजिटल रेडियोग्राफी हाई इन अल्ट्रासोनोग्राफी मेसिन संगाब की थरम दा फोंदोखिबनी ngasi मेसिन ani du Samsung कंपनी ने डोनेट तौरपनी रिम्स की जुबली हॉल पांगथुक थरम अदुदा रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर एस शांता MSCIS अरुण कुमार आउटर के MP थांगसो बाइटी अमदी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी मेंबर सिंगसु सरुया की गवर्नर ना सीनियर सिटीजन्स काउंटर सिननबा ब्लू OPD रजिस्ट्रेशन कार्ड माइकुम हांगदोप लोइना रिम्स की लिसिंग ने तरा नेपाल कैलेंडर सुफों की डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना नॉर्थ ईस्ट की ओइना अना लायंग लमदा ख्वाइदिंग मरुबे इंस्टीट्यूट असि रिम्स नोरी हौजिक फावबदा रिम्स ना डॉक्टर लिसिंग अहुम चनी निफु मापल स्पेशलिस्ट डॉक्टर लिसिंग मचंगा मरफु हुमदोय एमफिल डॉक्टर यांखै मरी पुथोखरे मणिपुर दा लापदा भारत के प्राइम मिनिस्टर अहानबा वारी सानकिबसि लमदम असि अना लायंग लमदा मियंग चंगबिनबा फ्लाइंग डिस्पेंसरी लेहननबा होनबन ओइखी मसिगी मरुबे मरमदी मणिपुर याउना अवांग नोंपोकि लमदम सिंग असि चिंगी लमदम ओइबना मनुंग हंजिन मफम सिंगदा अना लायंगी खुदोंग चादबा पीबा ngamnanabani खुदोंग चाबा पीबा ngamnanabani हाइकी मरमदुना अवांग नोंपोक भारत के ख्वाइदिगी मरोइबा अना लायंग संग रिम्सु मतम चुनबा मओंगी खुसु खुलाई सिंग थबिनबसु डोनर मिनिस्टर की पुनिंग सिंग सिंखरी more attention from Ministry of Health, Donor Ministry and any other source that we can have to upgrade the standard of equipment. We don't need to upgrade the standard of the teachers and faculty. They are very good. They are very dedicated. In spite of the shortcomings, they have done their level best to produce best students from here. ngarang bom pokhai handuna sinmi ama son kiba thawo mahut minister ti sam kumar na yam kan yaning do phongdokre kasma ke quarter pangto pa pamu sing unaba amada ngarang bom pokhai handuna IMC gi sweeper ama son kibi thawong adu miyoiba ama oiba wakhal khanthabang amdaba mirak tindaba miyone chatharamba oigani thawdosi kanana karigi damakta sathakibino haiba miyam da khangadabani government ke maikei degi misam soktanaba lokot section thorang oina CCTV camera khudaktagi install toba hore पुलिस के थबक थौरम सिंह हेन कंसिल लगनी मसिद मियाम नसु मतेंग पांगबियु हाइकी लेरगदी अपाम मीदा अटैक तोरो एंगोंद पामो से अटैक तोबिरो आई मत वेलकम तवे अदुना तन मा लेतबा खुरंगी चरा तांजरीबा अमदी मणिपुर जाति खुदिमकी इम्फाल मय मोरिबसिदा बॉम्ब प्लान तौदना कोई सोहलकपा अमदी लेबथि तोथोनबा मसि ख्वाइदगी पांगदबा प्रजा मियाम द बिल्ड तोइ मदुदी इम्फाल मनुंग सिदा मयोनसिदा सिम फतबा थबक तोरपनिना कोइना सिटी सिबो सिमो खुदोंथिबा थोकदन होनबदा कोई पुलिस डिपार्टमेंट सेनर हुजिति चेक तोरपदा प्रजा मियाम कोऑपरेशन पीबीयू हाइदनाय मीडिया थोन अपील तवे तुंगदा मिनिस्टर ना रास मेडिसिटी द लाइंग दुल लेरिबी एनसबम सोविटागी लाइंग ननवा सेल गिटेंबांग पीखरे माकी लाइंग बद चंगदबा सेनफम सिंह महूत डिपार्टमेंट न लोइन पुथोकनी हाइरी Central Agricultural University Directorate of Extension Education Sinduna Chatharakpa Laumi Singda Ok Loiba Tambibagi Distance Education Service Course Manipur Medium Masilosin Kre Laumi Humputarukna Saruk Yaduna Chatharakpa Tha Hongi Oiba Training Program Losinmiki Thoramda University as Vice Chancellor Professor M. Premjit Director of Research Dr. C.M. Srinivas Murthy College of Agriculture ki Dean J.M. Lystrom College of Veterinary Science Aizol ki Dean Dr. Lalmun Thwansi Maramarueba Musing Oiki Amaromda University asigi Students Advisory Council li Marik Suba Mifam University asigi Conference Hall da Pangto Kare Mifam Adu Vice Chancellor Professor Premjit Director of Instruction C.A. Srinivas Murthy Professor T.S. Ranjitsu Sarugyaki Amik Film Forum Manipur Sumang Lila Council Guardian Association Amasung Tungan Tuan Mahero Lup Sing Yauna Ngasi Pangtok Kiba Puno Mifam Amana Class 10 11 Amasung 12 exam yang laga February Amadagi Mars Kunipal Fabaharau Kumai Pumbale Minanaba Hani Yanakre Yaksung Mangani Amasung Serau Banumir Kaknatana Tabal Somgi Ayaba Pidava All Manipur Sound Service Association Asu Warepasi Sogot Bahina
sound sanbidaba hainasu lemnare hairi hauzik atemna break amata Imphal East, West amadi Bisnupur district oina makhal khudingi apamba 2 3 amasung 4 wheelers na chingbagi gari guarantor yaudana loan lobiba yagani deposit toba numita apamba gari su pangbigani pambiba miyoi singna unabiu Imphal Finance Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Offices Pauna International Market amasung Bisnupur Bazaar Bisnupur Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja singna exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki exam tips regular mock test suggestions amasung study materials sing yamna janaki class 10 thagadaba singna makok thongba oina bagi damaktadi Panacea singna amata ngaraba coaching center ni miyamna center sida thajaba thampi To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Amukana taram nokchari Sericulture Department Project Management Office Complex Sangai Pana Sinduna Beneficiary Empowerment Program amadi Integrated Sericulture Development Program ang asidagi department asigi conference hall hokre Northeast Region Textile Promotion Scheme Manipur Sericulture Project 1 gi makada paikakadaba program adu hodopagi thoramda Sericulture gi Principal Secretary PK Singh Department asigi Director Salam Kunjakesor Deputy Director CS Chandra Kumar Scientist Rita Luikham amadi Scientist L Bidapatina Sarukyaki Wangkai ayang pali laima kaithal lagi hauraga naharup thong phawgi lambi thariba koilas asi quality control tawduna thai haiduna Apun baluf wangkai ayang pali laima kaithal langasi ayuktagi thabak suba thingjinkre thabak suba thingbagi khongjang adu koilas thaba hogolapda koilas nitina haptabadagi khongna takthatpada kaiba harukbadagi thingjinkibani hiramsigi matangda Local Secretary Laurembam Memana matam kuinadagi lambi asi sembidan lakpani adubu local MLA na semjin siyamna thagali adumapu koilas tharkpa matamda quality yaudra thaba loinana koilas ki sang suwat pasina maramoraga lambi si matam kuina chaloidabi phim madu ubadagi lambi thingbagi khongjang asi changsin bani hairi Kayam pakadabano kayam thagadabano sang du yengaga thabiyu kaigino da sahi lisang sina semaktraba lamben amakhak oirakpanina aikhoi lamben je phajana semanningbagi maramnani All Jiribam Working Journalist Union gi anova executive body lisngani tara nipali kun fawba nauna pugada basing khankre NG Biswajit President S Herajit na Vice President A Lukhoina General Secretary MD Mahin Lakskar na Finance Secretary M Romeo na Auditor oire Makhatana Union asina tarawm de suba annual conference su pangthokre tharonggi sarup oina ethics of journalists amadi press release and press conference haibasida resource person oina Imphal Times ki editor Rinku Khumuksam amadi Sarat Thoksomna resource person oina wangangki Thasigi tara marida kumbi kangsobi mapalda manigi mayumda thori yanbani haiba thogdokta laikhidrabi Chingtham Victoria Elias Babisa chahi kunithogi Mrs. Singlengai oi Misi asi matang asumaran puthokpada laibak mial mating pangbiu haina laikhidrabi asigi mama pokpi mabok namari lenebasing puning sungsili Manipur Press Club pangthopa pawgi mifamda mabok hausam yai mebi lemena nupi masa asigi mama Jamela mahakpu pokpa tha taruk tangharingaida Nupa mayumna tamthina ot abetagi mayumda halaktuna laibada macha kainabagi misakna ngauduna sikibani macha nupi busu hatpi kiba masu nupi busu hatpi kiba si singningai oi sabsana thigatuna chenaba me sing chairak pigidabani hiramasi matangda Kaibul Police Station da wakakre hairi amta khanam dio ai sira su kuya tuse tige sula ni ba mama sula ngaba pasya mute di khanam dio maya puna manga Suna tau giba wa giba punu moto maya puna muta khangan dio Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Manipur gi ahumlak suba state conference February ani digi mari fawa Kumal Lampak ta laiba Bal Bhavan Indoor Stadium da pangtholagani conference asigi mangona poster launch tawraduna Manipur Press Club ta pangthok pawgi fumamada ABPP Manipur gi Secretary Narendra Sapam na State Conference asida mahiroi changmarom na saruk yagani tharmasi Manipur gi Minister Nongthomam Biren haudokani ABPP gi National Joint Secretary KN Ranganathan su saruk yagani hairi
Department-related Parliamentary Standing Subcommittee 1 on Health and Family Welfare gi Dr. Manoj Rajoriana lusungba mihut kambu amanangasi CIC wango gi fibam yengsilamle Kongsat aduda Minister of Health ki Joint Secretary Policy Manohar Nane, Joint Secretary Family Welfare Peter Rang, State ki Health Director Dr. K. Rajo Suluner ki National Health Mission na miyam na kanar piriba tuwan ba health policy sing tabo ina pangtok pada health workers na tengnari ba kudong sada ba kaya nung matang da kananay na ki. All Manipur Muslim Students Organization Amsogi lisngani tara Nepal dagi kul fawgi tau puna ba miyoy tara mari khan magalone na advisory board ki miyoy mga su khan kre President oina Sahan Rawaz General Secretary da Usam Javed amadi Finance Secretary da Mayang Mayum Ajit Yauri nauna President Khalaba Sahajana Sahan was na mahaki tam asimarung da tawiya ba tawag paikakani haiki. Manipur da lay bamiti pangan singi mahiloi singo awang mataki mahi masingi kalon kana na pon na ba. Socialist Student Union of Manipur na kanalay jildra sing da mating pang bagi sa tharak patarong saruk amo oina ngasi tera kaithya da leba children hongi angang sing da sana thangna ba madi boy kolom sing mating pang kre union gi working person s yai mamaitai na union asin makhata na miyang manaba sakthung phangdriba miyoi singi damak angam mating pangani hairi Hauzik sarkar gi amadi NGO sing sina chalai riba aigoi gi central home sing si kamdong na chalai riba ge makoi sing si kamai tawduna makoi sing si gi damak tai koina fajana chalai ribra natraga chalai debra central home gi na ma da aikoina makoina kari tawriba ge haibase aikoina akan ba mi yeng changsil lagani Apun bay rebak ki mahiroi sinpang luf san mahiroi singda mahiroi nupi masak san miram gi fizet set pa yaroi hairi kwa ke theda leiba mahiroi lup asi office pangtho pau gi inform amada President Rajesh Jumnam na JNB Imphal East Imphal West amadi Thawal gi mahiroi singna miram gi fizol seliba sendak sai gi session asidagi Manipur gi nar ki fanek set kedabni pigliba angang singi rhyme tambiba oza singsu sari setping hota fanek set piu NCRT na putopa class 6 ki 9 fawgi lairi ki social science subject ta lamdam si sunaba syllabus yawhan gadabani handak pangthok ko darba board amadi council gi exam gi mahiroi singi yengduna yawsung numit mangani dig hena thabal song bidana baso appeal tawki masibu thugaiduna thabal song lobadi maduda saru yaruba music orchestra amadi light kambuna masama sana lub asinda thamlok bofum yana lawjagadabni haiki Andak sahi ki oina su yaukchang numit mangani dagi thabal hena songbidanaba aims ki maikai dagi thamjari masida club maira 5b singluf organization khudimang na mateng pangbinaba iramdam masibu afaba mahiroi puthoknaba afaba tunglam chaki yumbiren oihongnaba iramdam masige yaukchang thabal marin chalhandanaba numit mangani dagi henbidanaba appeal tawjari Loktak Water Census Lisingani Tara Nepal Motivation Camp Kabilamjau National Park Anisuba IV Conference Hall da Hodukre Wildlife Wing Forest Department na India Bird Conservation Network khusum natuna Loktak Park ko bilaiba local club singa mating pang naduna sa thakiba camp aduda Chief Conservator of Forest Anurag Bhaspai Kumbi College Principal ke Jugeso Deputy Chief Conservator of Forest E Nirmala Susar Uyaki Thasi kunda Loktak Park fum yang kai da sa thagadre bu sek masing thibgi mangoina na ke masi pangthokpani Hauzik aten break amatanga Mama mapana machada piba ngam khwaidagi chawbu khudolsi ichabu mahi tamanbani Slopeland Public School Khongjom Northeast India da khwaidagi chawbu amadi nanba boarding school ni Slopeland Public School Khongjom da ngasimak admission tawbiduna ichabu mahi tamanbiu Sagolwan Morang Lerang Nepra Menjorta Liba Ayush Wellness Center da well qualified doctors amadi staff singalone na makal makha ke agilaina singlayeng jari lonena mafam machi community hall da lisingani traimpan gi January tang kuntri tagina kuntra mathoi bawa slim camp ama pangthok jagani akupa marol gi demok makha gi number sida contact tawbiu amukana taram nusari District Agriculture Officer Bisnupur gi miyeng makhada Saiton Gram Panchayat ki manungda laiba Laupong Kamrom Laupari Ani Rabi Krok oina marumarang hunba hukre Zen Dance Academy Manipur ga khusam naduna Public Theatre Artists Association poising nambol sinduna numinini sathagadaba Dance Drama Festival ngasidagi Public Theatre nambol gi auditorium da hukre
ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ यूनियन मिनिस्टर ओरंबा टीएस साउबा जैन मणिपुर डांस अकादमी की वाइस चेयरमैन प्रोफेसर एस टोम्बी डॉक्टर के एस सामुंगौसु सरुक याकी प्रोफेसर एस टोम्बीना मणिपुर की जगो इसै मपुंग फाना योखतुना मालमगी मपुंग खुदिंगदा संदोक्तुना हेना मसक फजनबा होनबा मथौ ताई हाइकी उत्तर प्रदेश चथरिबा नेशनल यूथ फेस्टिवल दा अवांग नोंपोक की मियोय सिंग सिली लांगलिबसिंग हंथना यंगबिरे हाइना खोंजंग संसिनख्रे Ministry of Youth Affairs and Sports na Uttar Pradesh government ka khusamnaduna pangthokpa festival asi thasi taranithoi da Prime Minister Narendra Modi na video conferencing ki khuthang da Gautam Buddha University da horkhibani thaudosi matang na Manipur ki tingwi leader Sanatomba Takhelambam na festival asi bu sili langlibasing amasung atai state ki saru yaribasing na awang nompok ke saru yariba meu sumbu tati tawai na tawi festival sili langlibasing na hanthana yemgaloina na performance sing pinabu matam pidebaloina na sak phawat ningthina pijade hairi Hawam marak kaisam lekai digi kaisam gopesor chahi nipunipalom surmiyo ma mayumdagi thokibda hanjilaktre miyo si put manga insi taret wangi kuchu ngawi mamai sangi mentally unstable or ba miyo ni mahana thoki matamda wakthangna masugi jacket amaliki amuba masugi khongra ama setki Kanagmur Mahaku Tengnabri mobile number 9612335272 9612567989 Natraga Manakna Police Station the Pau PBU Hairi Hauzik Sanabagi Pau Lobis Polo Australia, Kenya, Amadi, USA की टीम ने सरू यादना हयेंग दिग इम्फाल मपाल कांगजेबुंगदा अहुमलक सुब मणिपुर स्टेट हुड वुमेन्स पोलो टूर्नामेंट होरगनी टूर्नामेंट असिन इंडिया की ओइना टीम अहुम सरू यारी मसी मनुंगदा मणिपुर टीम अनि यावरी टूर्नामेंट हौदोपक मरि लेनंगसी क्लासिक होटल पांगतो के पाव इन्फॉर्मदा टूरिज्म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके सिंघाना अहुम सुब एडिशन की टूर्नामेंट से मपाल की लम हापचिन ममांगदा पांगथोकलमबदगी हेना चाउना पांगथोकनब होनबा दु माई पाकलगनी पोलोगी हरफम मोरिबा मणिपुर लाक्तुना मपाल लेबाकी मियोसिना सानरंबदा नुंगाइबा पोई हाइना फोंदोकलेबसी ऑर्गेनाइजेशन अपेनबा पोई हेना चाउतोकचनिंगाइ ओरिबा वाफम अमना इंडिया की ओइना नुपी पोलो सानरोइ मसिंग यामना लेट्री मखोगी मनुंगदा सरुम अहुम थोपगदी अनीदि मणिपुर की सानरोइनी हाइबगा लोइना टूर्नामेंट असिदा करम लेबाकी टीम सिंगना सरुक यागनी हाइना मतंग वाफम कया थमकी ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन बिली मस्काना पोलो की हरफम ओरिबा मणिपुर लाक्तुना सानबा हाइबसी सानरोइसिंग मंगलाल मंगफाउनबनी मणिपुर यौरक्त्रिंगाइदा अपिकबा पोनी दा सानगनी खनबदा चममनबा पोलमनी अदु सानदुना येंगबदा सुकिमतिक नुंगाइबा फावी हाइकी Our horses are a lot taller, they're about 15 hands, and we use 52, 53-inch mallets. And so at first we were all a bit, how's it going to work, la la, and then we got on the horses and they're just amazing, and it all happened so quickly, and it was it's just incredible. It takes a little, it's a very different, but it's an amazing game, and I think it's even more fun than what we do at home. So I just wish there were more ponies like that around the world where we could do it for fun. Top Sipai Real Football Club Nasino Satrakpa Manga Super State Level 5-man Open Side Football Tournament ki Mapu Naran Konjin Oikre kasi sane ke final match Naran Konjil FC na Wafa Wangoi Bu Panjul Bari Hum the Mighty Piki kasi ki final match ta Manipur Tourism Department Chairman MLA Sapom Ranjan Wangoi Kendra ki MLA O Lukhoi Amadi AIF ki B license P Nongthombam na Athoy Bamitulen Sin Oisik Oiki All Manipur Muslim Organization Committee की लमजिंग मखादा Muslim Football Tournament Committee अमदी All Kwatha Sporting Association सिंधुना अहानबा हानिप साहब Memorial State Level Manipur Muslim Football Tournament Kwakta Public Ground चठरी ngasi mesta MISSWC na SIC bu goal amasinoda maiti fikre MSYC na BWO bu goal ani amada maiti fikre Maitai Pangal Women's Development Association Sinduna Babupara Ward Number Taruk Jiribang Playground Sitareba Youth 5 Maitai Pangal Women's Development Association League Tournament Sisani ki final match da KMYC na Leo di Waka Babupara bu Panjal Amasinoda Maitai Pikre
Kangoi Youth Union Sinduna Tarahumdoi Suba Kangpokpi Inter-Ward Wise Tournament Team Taratren Saru Yadrung Sidigi Kangpokpi Thomas Ground Hokre Hokdopi Thoramda Minister of Home Affairs ki DCIO Negaulen Lovum Kangpokpi Town Committee ki Chairman Chonkam ki Gensu Saru Yaki Ngasi Sanik Mesa Ward number 1A na Ward number 3A bu goal Ahum Ama Ward number 8B na 4B bu goal Mapal Amada Toykre Kaksing District ki manung sana laiba Liwa Sarai Playground da Srimati Olympic Association Sriti Olympic Association Sound Sinduna Chathriba Taranithoi Suba Sriti Football Tournament Singni Tarainpal kasi sane ki manupi ki match da Monsang Panthak Women Football Team ena Milan Football Team goal mga sinoda maite fikre nupi ki men's nupi ki open da Liwa Sarai ena Liwa Chaning bi goal Nepal sinoda thoikre Serbia ki Sombor da pangthok ki ba tarelak suba Nation Cup da goal lor kraba boxer M Baby Rosita amadi silver medal lor krabi sanama chachanu asi Imphal da thorakre makoi ani bu miyam na airport harau tiam na okay Baby Rosita ki pongnapham Samram amang lekai amadi sanama chachanu gi singtham lekai gi yamla miyam na sanari ani bu pongnapham lamdam fawa harau tiam na okay Kangbo Block Congress Committee na su Wangbal Dalaiba Block Officer sanari ani bu taram na okay Tormadu da Kangbo Kendra ki MLA o Surjar Kumar Block ki President Case Tombisu Sarvyaki Delhi da sathaki ba humpumdoi suba National School Games sa Manipur gi jitkone do team na gold ama silver ama masung bronze medal ama fangle hari Hauzik bakata na sanwagi pau boya ning thaujamdagi phangbigani Unit Taramangagi Nupamasa Amadi Nupimasa Archer Sohum Yankai Marirom na Saruk Yaduna Kumalampak Sports Complex ta Tha Sigetang Taramangati ki Sathariba Kuntrani Trishuba Subjunior Boys and the Girls State Archery Championship ki ngasi 50 plus 50 meters Subjunior Girls ki compound ki pangthokibada BAA gi Susistra Taurangbam na ahanba Sai RC ki L Monica na ani Shubamadi ACE gi L Dulin na ahum su position takhi Category asigi nupamasa gi pangthokibadana Sai RC gi S Rajendro Unit asigi Wilson T amadi BAA gi Arwin Laisramna ahanbani shubamadi ahum subataki 60 plus 60 meters subjunior girls ki recap ki pangthokibada NSA gi Y Anupama Sai RC gi ke Pramesori amadi unit asigi L Simana ahanbani shubamadi ahum subataki category asigi nupamasa gi pangthokibadana NSA gi AK Amarjit Sai RC gi W Riornat NSA gi Baipu Baitena makong mathang takre Nupi Masagi Meter Nipugi Indian Round gi pangthokibada BCAC gi KS Malengambina ahanba unit asigi W Malesori nani subamadi YAC gi L Tomten nganbina ahumsu position taki Nupa Masagi pangthokibadana BCAC gi CS Boris YAC gi K Boris amadi BCAC gi TH Hiller na ahanbani subamadi ahumsu batakre Kunmapal Subal Langtabal Kendra Inter Club Sports Meet ki football masanagi ngasi sanakiba match ta YCGC konjeng lekaina ISWC Langtabal bu maitiba pikre Sajing inat kanbalum na sinduna tha sige tang taramari degi tim taranithoi na group mari thokna khaidoktuna sajing gangjebong lilong chajing da chathariba kunmapal subal langtaban kendra inter club sports meet gi ngasi sanakiba match ta YCGC konjeng lekaina ISWC langthabal bu gol ani amada maitiba pikibani match asida mai pakiba YCGC konjeng lekai gi gol ani du e manawba madi o tangbana match ki 53 suba madi 54 suba minute sankibani match asida mai tikiba ISWC langthabal gi amatang Goladu o Rosanna Merski Nipumatoi Suba Minita Sanki. Mers Asida ISWC Langtabalgi Sanaroi KS Iboyamada Mers Contact Tokiba Refrina Yellow Card Utki. Sathariba tournament asigi hain kilpung animakai tabada LKSYC Langtapal Singha Amadi LYSSU Lilonga Sanagani. Ahan bahibok T20 cricket tournament ki ngasi sanakiba Mersa Blue Hawk Kurai Amadi All Amin Lilong Mai Pakre. Manipur Cricket Association gi miyang makhada Langthabal Sporting Club Langthabal na sinduna tha sigi tang taritigi team kunmathoi na group mari thokna khaidoktuna Langthabal Public Ground na sathariba ahan bahibok T20 cricket tournament ki ngasi sanakiba ahan ba match ta Blue Hawk Khuraina Kraw Khamnam Bazar bu run humpu marita maithiba pikibani match asida mai pakiba Blue Hawk na toss ngamduna ahan ba batting tokibada apiba over kunda wicket nipal turaga run samagani fu humdoi lokhi masigi pakhumda anisuba
बैटिंग तौखिबा क्राउ खमनाम बाजारना ओवर तरामापल ग बॉल मरीदा विकेट लोइना टुरगा रन 64 खक लौदुना मैच असी माइथिखिबनी मैच असिदा ब्लू हॉक खुराई सानरोई राहुल मजुमदारना रन 93 अमदी विकेट अहुम लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा ऑल अमिन लिलोंगना पीसीसी मय कोइबिबु रन 29 दा माइथिबे पिखि ऑल अमिन लिलोंग चजिंग टॉस ngамदुना अहानबा बैटिंग तौखिबदा अपीबा ओवर कुंदा विकेट 3 टुरगा रन 133 लौखि मसिगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तौखिबा पीसीसी मय कोइबिना ओवर 13 दा विकेट लोइना टुरगा रन 59 खक लौदुना मैच असी माइथिखि मैच असिदा ऑल अमिन लिलोंगी शेख मजीबुरना रन 90 अमदी विकेट अहुम लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे SRDC लंगथपाल अमदी LLK कराम तरानिथि सुबा खागेम फुटबॉल ट्रॉफी की क्वार्टर फाइनल संख्रे कियांगबई यूथ पायनर क्लब कियांगबई हाइबों मकोंग सिंधुना थासी के तांग 13 टीम 13 न सरुक यादुना नॉकआउट बेसिस सचरिबा तरानिथि सुबा खागेम फुटबॉल ट्रॉफी की ngasi sanakhiba ahanba matchta SRDC लंगथपालना BFC कियांगबई बु पेनाल्टी द गोल मरी अनिदा माइथिबा पिदुना क्वार्टर फाइनल संखिबनी टीम अनिमंगना अपिबा मतमदा गोल अमता सनबा ngamdabadagi किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्कना डिसाइड तोबदा SRDC लंगथपालना BFC कियांगबई बु माइथिबा पिखि टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदसु LLK करामना MPTC पांगैबु पेनाल्टी द गोल 3-5 दा माइथिबा पिदुना क्वार्टर फाइनल संख्रे टीम अनिमंगना अपिबा मतमदा गोल अममम चनदुना ड्रॉ चटपदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्कना डिसाइड तोबदा LLK करामना MPTC पांगैबु गोल 3-5 दा माइथिबा पिखिबनी Paradise Union Pungdongbamna Sinduna Tha Sige Tang Taradagi Tim Taramarina Group Mari Thokna Khaidokuna Pungdongbam Ground Sathariba Anisuba Pupu Cup Under 17 Boys 9-man Aside Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Moirampurel FC na YMC Hararobu goal ahum amada amadi Anisuba match ki sanakibada MPSA Pungdongbamna FC Hekak Mapalbu goal ani amada maithi pikre Yankon Sanjibna sponsor Toraga Rising Knowledge Club Kuyathongna Sinduna Tha Asigi Tang Taretagi Team Taranipana Group ani Thongna Khaidokuna Club Asigi Ground Sathariba Ahum Suba Ima Manisang Memorial is the 11th for aside Mini Boys Under 35 kg Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta LKYDA Team B Laipong Kuno amadi UPC Kurai Thangjam Lekai goal amata sanadana draw satkre ani suba match ki sanakibadasu DCFC Naurim Thong amadi Apollo 11 Sagarot Thauda Babo goal ani sanaduna draw satki ahum suba match ki sanakibadana ALL Team B Uripok Sorbonna ASA Singdamaibu goal manga ani da mighty pikre mari suba aroiba match ki sanakibada Thau Team A Thangmiban amadi UUFC Team A Uripok goal ani sanaduna draw satki Pauna Memorial Club Usekon Takong Mapana Sinduna Tha Sige Tang Taretagi Team Nipuni Toina Group Taramari Thongna Khaidokuna PMC Ground Usekon Takong Mapal da Sathariba Anisuba is 11 led Moirang Tem Kunjo Singh Memorial Foreman SI Soccer Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta BSU Kyangwaina FDS Khongnang PDP bu goal ani amada maitiba pikhi Anisuba match ki sanakibada Marcy Team A Khongmanna Silent FC Kongpan bu goal ahum sinoda maitiba pikre ahum suba match ki sanagada team LOC Naharu Black tabati Tomba FC na walkover lokre Amopa Moirang na Sinduna Tha Sige Tang Taradagi Team Kunmari na Group Mari Thokna Khaidokuna Moirang Multi-Purpose Higher Secondary School Ground na Sathariba Anisuba Ice Biro amadi Ice Brozen Memorial 11 Under 15 Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta GDC Team A Tinungaina Amopa Academy Team A Moirang bu goal ama sinoda maitiba pikhi Anisuba match ki sanakibada IMA Iram Sipaina Amopa Academy Team B Moirang bu goal ama sinoda maitiba pikre Tagatsari Boyai, Hosik, Nasinomagi, Ingasagi Pau Muk, Lobisi. State climate change healthy ki phangba ngasi wai ki bai ngasa ma dinu jugi pauda khwaidi ki sa ki ba celsius degree kuntare dasmik taramathoi khwaidi ki ingba celsius degree manga dasmik humphumari Nuksita yauba ising menit gisang maximum da sa da marputra Nepal dasmik taret minimum da sa da kuntra dasmik kuntra mari oiki Ngasigi nong suki pagisang suino dasmik kuntra mari millimeter ni Hosik Arubida Maru Pau Amohana
Thao si loiba naibana solar energy da miyang thamagi tangai phadam leri haina Manipur gi Governor Dr. Nazma Habtullah na phongdokre. CBI gi SIT na pariba fake encounter case nifu Nepal numit 15 gi manung da FIR panan wa Supreme Court na khangan khre. Masung Mapaleba ki team ahum na saruk yaduna hayang digi ahumlak suba statehood International Women Polo Tournament mapal kangzimungda hauragani. Yang tabir semua mukana kuram jari.